Siyachubeka ke bazalwane enkonzweni yethu sihlabela ingoma yaZakaria ekhasini lema-46 lephuma kuLuka sahluko sekuqala. Ibonge Nkosi uNkulunkulu wako Israyeli ngoba ihambele kubantu bayo yabahlenga siphakamisele lophongo lwensenseso endlini ya Davide umotho wayo njengekusho kwayo ngemlomo wabaprofeti bayo labangcwele seloko kwatsabuka umhlaba lwenkosi esenze sayetetsene tetfo nasesandleni salaba sidonsako kobe isendele umusa leyasethembisa kubokhokho bethu wona ikhumbule isivumelwano sayo lesingcwele sekuthi yafunga kubaba Abrahama yathi kusipha kobe sikhulule esandleni setetha kithi sikhonde singesabi ngebongcwele nangekulunga yempe kwayo tesokotongete kuhamba kwethu wena mntwana kudawutsiwa ngomprofeti longetolo kubobonge ngobe utakuyendvolela enkosi ulungise tindlela tayo batise bantu bayo ngekusinziswa kwabo nekutsetselelwa kwetulu tabo ngemusa waNkulunkulu wethu lahambeleke etsengawo yena lolu vivi lwasezulwini kube akhanyisela abahlete bumnyameni nasetonti nile kufa aholele tinyawo tethu endleleni yekuthula kube akhanyiselela abahlete bumnyameni nasetonti nile kufa aholele tinyawo tethu endleleni yekuthula kudunyiswe netvotsana namoya logcwele njengoba bekunjalo kuqaleni kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sithola isifundo sethu sesibili ngekubhala kwaPetro wokuqala sahluko sesithathu siyawuqala esahlukaneni selishumi nesithathu. 1 Peter chapter 3 from verse 13 kuya ku-22. Pho ngubani longahle anilimate nangabe ninentshisekelo yekwentalo okulungile kepha nangabe nihlushwa ngenxa yekwentalo okulungile nibusisiwe ningesabi muntu ningakhathateki kepha mgcwaliseni Kristu mngcweliseni Kristu abe inkosi etinhlitweni tenu nimhloniphe nihlale nilungele kubaphendula bonke labanibuta ngelithemba lelikini Loku nikwente ngebumnene nangekuhlonipha. Loku nikwente ngebumnene nangekuhlonipha.
nibe nanembeza lomsulwa kuze kuthi kuloko labanihleba ngako bajabhiswe labo labethuka kuhamba kwenu lokuhle kuKristu. Ngoba kungcono kukhulu kuhlupheka ngekwenta lokukahle nakuyinthando yaNkulunkulu kunakuhlupheka ngekwenta lokubi. Kristu wafela tono tethu kwaba kanye kwenene. Yena lolungile wafela labangakalungi kuze animikise kuNkulunkulu. Wabulawa ngekwemtimba kepha wavuswa ngamoya waNkulunkulu. Wahamba ngaye lo moya wayawushumayela imiphefumulo yalaba sekuboshweni. Labo ke ngulabo lekwathi envulo bala kulalela uNkulunkulu ngesikhathi uNkulunkulu abalinzeli ngekubeketela ngemalanga ekwakhiwa kwemkhumbi waNoah. Bantu labambalwa labe basiphohlongo bangena kulomkhumbi basinza emantini. Emanti wona amele umbhapatiso. Bhapatiso awusuye kokususa insila yemtimba kodwa ukucela nembeza lomsulwa uNkulunkulu. Lo bhapatiso uyanisinzisa ngekuvuka kwaJesu Kristu ekufeni. Yena sewahamba waya ezulwini lapho ahleti khona ngesekudla saNkulunkulu ngemagunya nemandla netingilosi sekwabekwa ngaphansi kwakhe lo Jesu. Siphela lapho ke sifundo sethu sesibili sesitawuhlabela ingoma yelibandla iTTM ekhasini le-47. Siyathumisa wena Nkulunkulu siyavuma kube wena uyinkosi umhlaba wonke ukhuleka kuwe ungoyiselo makatse tingilosi tonke tihubela wena nelizulu nemandla alo onke emakerubi nemaserafi ahubela wena njalo njalo ngekuthi ngcwele ungcwele ngcwele Nkosi Nkulunkulu wemabandla ugcwele lizulu nemhlaba bukhulu bebukhosi bakho libandla lebapostoli lithumile liyathumisa wena umphakathi wabaprofethi lo babatekago uyathumisa wena nephe bafela ukholo lembethe bumhlophe eyathumisa wena libandla lelingcwele lisemhlabeni wonke liyathumisa wena ongoyise lo nebukhosi lobo ngenamkhawulo nayo indvodzana yakho liyotwa lethumise kakole ngiyona yona naye moya longcwele lokumeluleki uyinkosi yebo Kristu wena Kristu uyindvodzana lemakatse yeyise wena kwatsi kube uvume kukhulula bantfu awenya nyanga kudalwa intfombi
kwathi ngekwehlula kwakho buhlungu bekufa umbuso welizulu wavulela bonke labakholwako sewuhleti ngesekunene saNkulunkulu ebukhosini beyise siyakholwa kube utakuta ubemahluleli kithi ngaloku-ke siyacela kuwe sithi abantu bakho bahlengele ngengadi yakho lencabile sebente kube bathole umvuzo kanye nalaba ngcwele bakho ebukhosini lobuma katse Nkosi sinzisa abantu bakho ubusise lifa lakho ubabuse wena ubaphakamise kode kube phakathe ngemalanga onke siyakukubonga wena siyalithumisa ligama lakho kode kube phakathe vuma Nkosi londolota namhla singabi nesono Nkosi banine musa kithi banene musa kithi Nkosi umsawaka wehlele ete kwethu njengaloko sethembele kuwe Nkosi sengethembele kuwe angingajabhiswa naphakathe Nkosi sengethembele kuwe angingajabhiswa naphakathe akuthunyiswe nemvotsana namoya longcwele njengoba kunjalo ekuqaleni kosenjalo nanyalo kuya kuba njalo kode kube nini nanini amen. Sidawukwenda lokungatshwayelekile bathandzekayo sitholela ivangeli lalelani ngetindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane lomngcwele sahluko selishumi nakune siyawucala kufundza esahlukaneni selishumi nesihlanu akabonge Kristu msindzisi wethu. John chapter 14 from verse 15. Nani ngitsandza nitawugcina imiyalo yami. Ngiyawucela kuBaba ukuthi aniphe lomunye ududuthi ukuthi abe kanye nani kuze kube phakathi. Yena ungumoya weliqiniso livele lingeke limemukele ngoba lingamfuni futhi lingamati lingamboni. Kodwa nina niyamati ngoba uhlala nani futhi uyawuhlala kini. Ngeke nginishiye nithi nzanzane ngitawubuya ngite kini. Kodwa sekusele sikhashane live lingabe lisangibona. Noko nine niyawungibona ngoba nine ngiphila nani futhi niyawuphila. Ngalelo langa nine niyawukwati ukuthi ngikubabe nekuthi nine nikimi njobe nami ngikini.
lo nemiyalo wami futhi awugcine nguye ke lo ngithandayo lo lothanda mine uyawuthandwa ngibabe nani ngiyamthanda ngimtibonakalise kuye. Nali ke livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Inshumayelo yethu yabathandekayo itawuba imfisha njengoba nje sikiyo inkonzo yomthandazo wasekuseni. Sitawukhumbula ukuthi evikini leliphelile sinesifundvo lalapho sifunze khona nencwadzini yetelo tebapostoli siva ngendvodza lokwakuthiwa nguPawula leyayihleli igadze emajazi alabo labababulala indvodza lokwakuthiwa nguStefani. Sifundzile ke Stefani amemeda enda konke Paula ahleli lapha ajabula lakuthi nangu Stefani uyabulawa ngana inkolo lensha lasayilethile enkolweni yabantu bemaJuda. Kodwa nasithi sesiyafunza kuleya namhla isifundvo simthola Paula nyalo sekuthiwa nangu lala sekakhona khona sewushintshe nelibito akasasuyena Sawula sewungPaula. So shumayela ngendzaba yelivangeli la Kristu. Lokumangalisako ke bathandzekayo ngoba phela evikele liphelile besifunza ukuthi nangu ubulala emakristu kodwa namhla nangu sewuhambisa yona lendzaba yemaKristu. Lokho ke bathandzekayo kusifundisa ukuthi kude umuntu longeke aze aguquke uma asahlangene naNkulunkulu. Nkulunkulu uyamguqula noma ngabe umuntu besicabanga ukuthi unenhlitiyo lelikhuni nalematima noma unelaka kangakanani kodwa uNkulunkulu uyakhona kumguqula. Pawula ke sithola namuhla ushumayela ngaNkulunkulu longatiwa. Uthi lo Nkulunkulu lebe nithi uNkulunkulu longatiwa namuhla ngitawunitekela ngaye ngokuthi nguye lo Nkulunkulu lodala elizulu nemhlaba, nguye lo Nkulunkulu lodala bonke abantu ababeka emhlabeni. Ngithi ukhona lo Nkulunkulu ngiyathokoza ngokuthi nini bantu base Athens niyayikhuluma indzaba ukuthi kukhona uNkulunkulu longatiwa. Namhla ke ngitawunitekela ngaye lo Nkulunkulu. Kulesifundvana ke lesisitholile semisebenzi yabapostoli ngithanda kakhulu lo verse number 28 lo khuluma ukuthi lo Nkulunkulu lesimkhontako uyingcikithi yako konke. Lo Nkulunkulu lesimkhontako nguye lobambe kuphila nako konke. Ngiko nje aze akhulume lo mbhali athi in him we live and move and have our being. Siphila kuye sikuye futhi nebunguye bungithi bethu butholakala kuye ngoba lo Nkulunkulu umcoka ukuthi sibe naye etimpilweni tethu. Lihubo ke bathandzekayo lesilifundzile namuhla lesifundisa ukuthi lo Nkulunkulu labanye emhlabeni kuthiwa uNkulunkulu longatiwa thine lesimatiko ukuthi ungubani ufanele ukuthi abongwe advunyiswe ngoba thine sibantu bakhe usentela tintfo letinhle. Uphinze futhi watenda waba uNkulunkulu lo watiwako kithi asisahambi thine mhlambe sibeke malathi sithi kuNkulunkulu longatiwa sesikhuluma ngaNkulunkulu longumsindisi wethu sikhuluma ngaNkulunkulu longuJesu Kristu wethu. Haleluya. Utende watiwa ke uNkulunkulu ufanele ke bathandzekayo ukuthi advunyiswe abongwe ngoba nemikhuleko yethu lithi lithi lelihubo uyivile imikhuleko yethu ufiphinze wayiphendvula futhi lemikhuleko yethu. Evikini leliphelile ke bathandzekayo nasifunza livangeli simvile Jesu Kristu akhuluma athi yena uyindlela neliqiniso nokuphila. Nguye lo Nkulunkulu longatiwa sewuyatiwa manje ngokuthi uyindlela neliqiniso nekuphila. uNkulunkulu lokufanele ngokuthi akhontwe uyasitshela Jesu ukuthi nguye yedwa futhi lendlela letawusimikisa kulo Nkulunkulu lokufanele akhontwe. Uyasethembisa Jesu uthi yena futhi noma thine sesitawukwenda tintfo letinhle naletimangalisa kakhulu kunalatenda yena ngoba yena uyawusimelela uyawuba linxusa lethu uyawusizwa indlela uyawusithandazela uyawusiqhubekisela ngokuthi sikhone kwenda tintfo letinkulu kunatendile yena. Uthi ke namuhla kuze sathi ukuthi lokhu la kushito kutawukwenteka angeke aze asishiye sodwa kodwa utawusishiya nemeluleki. Uyasethembisa ukuthi utawusishiya namoya loyingcwele lotawuba nguye losicondzisako losifundzisako nalosikhombisako nalosithututako futhi. Ngulo moya wabuthandzekayo
lo ingcwele lo thina sesekafikile empilweni yemuntu amthatha umuntu amguqule amsuse kubeni ngisawula amende abe ngipawula amende kokuthi ende imisebenzi yaNkulunkulu ende kokuthi ashiye bubi ashiye sono ashiye konke kungalungi umuntu aze ende tindvo letingito akwathi nekuhamba atshele abantu ngalo Jesu Kristu lo ngumfeli wethu lo Jesu Kristu lesimemetelako nyalo sithi uvukile akwathi nebokuthi ayigcine imithetho yaNkulunkulu lebe solo sifunza ngayo onke lamalanga siyamdinga ke bathandzekayo lo moya loyingcwele kuthi abe khona ngekhathi kithi kuze ukuthi lo nkulunkulu singathi nje uNkulunkulu longadiwa kodwa simathi ukuthi uNkulunkulu lokhona uNkulunkulu lophila kithi siphindze futhi sifakaze ngekusebenza kwakhe nangemadla akhe etimpilweni tethu njengoba nje asashilo ukuthi kuye siyaphila kuye sithola bunguye bethu kuye futhi sikuye akube njalo ke bathandzekayo lo nkulunkulu sibe kuye kuze ukuthi site ukhona kokuthi siguqulwe amen. Sitawuqhubeka ke bazalwane enkonzweni yethu ngesivumo selikholo sabapostoli esekhasini le-45 page 49. Ngiyakholwa kuNkulunkulu Yesu Mandla umdali welizulu nemhlaba ngiyakholwa kuJesu Kristu indvodzana yakhe leyodwa inkosi yethu weta ngamoya longcwele watalwa intombi Maria wahlushwa kuphuza Pontius Pilato wabethelwa esiphambanweni wafa wangcwatshwa wehlela kulabafili ngelanga lesithathu wabuye wavuka kwenyukela ezulwini lapho ahleti khona ngesekunene seyise tawubuya tekwehlulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele nasebandleni lengcwele likatholika nasenhlanganweni yalabangcwele kuthethelelwa kwetono kuvuka komtimba nekuphila kwanini nanini amen. Asithandaze ngosisi hawukele Kristu si hawukele ngosisi hawukele. Sithandaze kanye kanye umthandazo wenkosi. Baba wethu losezulwini alingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzandwa kwenu emhlabeni njengasezulwini sekwela mhla kudla kwethu kwemalanga onke sithethelele tono tethu njengoba nathi sibathethelela lahabasonabo ungasingenisi ekulingweni usisinzise kulokubi ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini amen. Kude kube nini nanini emithandazweni yethu yalamhlaba athandzekayo sitawucala ngekuthandazela lolu suku lwanamuhla. Siyakhuleka babethu longcwele sikubonga ngalolu lusuku losiphelona namuhla. Sikhuleka ke babethu longcwele ngokuthi usicondzise sisahamba kulo usende sikukhone nomoya nangeliqiniso. Sikhulekela Nkosi umhlaba wonke ikakhulu Nkosi sisabhekene nalesimo selibhubhane lwesifo. Sithi nje babethu longcwele sicela wena welulele isandla sakho kithi sibantu bakho. Sicela wena usiphe
kuhlakanipha. Sicela wena usiphe emandla kokuthi Nkosi singavumi ukuthi lesifo sisehlule. Sikhulekela ke libandla lethu, ibandla emhlabeni wonke jikelele nemandla wonke kokuthi lithole emandla kuwe, lithole kuhlakanipha, lithole lwati ekuthenini Nkosi simo nasinje kufanele ukuthi siphile kanjani, kufanele ukuthi sisente kanjani, singayekeli ukukhonda, sichubeke sihlale kuwe, sichubeke sikubonge, sikujumise, sikuphakamise uNkulunkulu wethu. Siyakhuleka ke Baba Tlongcwele, sikhulekela impilo yelibandla kokuthi libandla emhlabeni wonke jikelele alibe munye, likhombise uthando lwakho, liphindze Nkosi lifakazele emandla akho ekuphilisa. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele ukuthi ulende libandla lakho libe munye emhlabeni wonke jikelele. Sikhulekela baholi bawo amabandla ngekwehlukana kwabo, babishopi, apostoli, baprofeti nabafundisi bonke Baba Tlongcwele. Sikhulekela nemihlangano yonke netigungu tonke ikakhulu emasinodi lalapho kuthathwa khona tinqumo letibalulekile letiphathelene nelibandla ukuthi Nkosi hola konke lalapho kuthathwa khona tinqumo mayelana nelibandla lakho, ukuthi kuthathwe Nkosi tinqumo letifunwa nguwe naletiphakanyiswe nguwe naletivunyelwe nguwe. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele baholi bemave onke emhlabeni, sibabeka Nkosi esandleni sakho ukuthi basaqhubeka Nkosi nokuhola. Mane Nkosi kube nguwe lo ucondzisa tinhlitiyo tabo, ucondzisa kucabanga kwabo, ucondzisa kwenta kwabo, ucondzisa Baba Tlongcwele netincomo labatawutenda nalabatawutitsatsa. Basite Baba Tlongcwele kakhulu kulesi sikhathi sanyalo bathole kuhlakanipha Nkosi lokuvela kuwe. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele nemicebo wemhlaba wonke. Siyabonga babe ukuthi usiphile wona kude ukuthi sibantu bakho siphile, sithokode siselapha emhlabeni. Site Baba Tlongcwele sisabhekene nalokugula lokukhona, sithole kuwo Nkosi indalo yakho lokwena lokubekile lokuyawusenda ukuthi siphiliswe Baba Tlongcwele, kuphumelele live lakho lithi ngemivimbo yaKristu saphiliswa. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele bonke labasekuhluphekeni, sikhumbule kakhulu labo Nkosi labangadi ukuthi batawula labadleni, sikhumbule nalabo Baba Tlongcwele labangadi kokuthi Nkosi batawuphila ngani, imisebenzi seyihambile, imisebenzi seyishabalele. Sicela wena Nkosi welulele isandla sakho kubo, ubaphilise, ubaqinise, ubaphakamise egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Sikhulekela ke Baba lomuhle eDiocese yaseBrechin, sibeka imbi kwakho libandla leSt Margaret leSelogi, sibeka ke Baba Tlongcwele umfundisi lokhona kwesikhashana David Shepherd kanye nabo bonke labasebenzisana nabo. Baphe Nkosi ukuhlakanipha kwakho, baphe kulwethu igqobo lwakho, bacondzise Nkosi ekwenteni umsebenzi wakho. Sikhulekela Nkosi iDiocese yase-Iowa, sikhulekela libandla leSt John eGlenwood, sibeka kakhulu Nkosi labo labasebenza umsebenzi wokwenzisa labaphumela ngaphandle bayoshumayela ivangeli lakho, boKatie Helverson Gattuso, boKaren McClark naMark Triplett. Sikhulekela ukuthi Nkosi nanabo bathole ukuhlakanipha lokuvela kuwe, bathole lwati loluvela kuwe nokucondziswa nguwe. Sikhulekela nelibandla leSt John eShenandoah, sibeke kakhulu Harry Sheriff lokungiyena lokubekile Nkosi ukuthi aliphole libandla. Muphe Nkosi kuhlakanipha lokuvela kuwe nekuconza timo tonke, akwadi Nkosi ukuthi nakulesi sikhathi lesinjengalesi kufanele ukuthi umsebenzi welibandla uchubeke kanjani. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele iDiocese yaseSwatini, sibeka iparish yaseLuve, sibeka umfundisi Mthetheleli Simelane nebaholi bonke lasebenzisana nabo ebandleni ukuthi uNkulunkulu wethu bakwadi ukuthi basitwe nguwe ekwenteni Nkosi umsebenzi wabo ebandleni. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele Tempusave eSwatini nasemhlabeni wonke jikelele ukuthi Nkosi kuko konke lokwentekayo amane kwenteke intsambo yakho liyawuthokozisa wena, iphakamisa wena. Sikhulekela Baba Tlongcwele nawo bonke amaKristu lesinawo la eSwatini lambanzekela latingenele tindzaba tempusave ukuthi Nkosi basawena wonke lo msebenzi bende Nkosi babe bofakazi bebuhle bakho, babe bofakazi beliciniso lakho, baliphakamise Nkosi libandla koko konke labakwendako. Sikhulekela ke Baba Tlongcwele abasemakhaya nasedibhedlela labaphathekile, sithi selule Nkosi isandla sakho, ubaphilise, ubaphakamise, ubaphe amandla, ubanikete uNkulunkulu somandla lithemba nekuphila ukuthi wena uthi utawusipha kuphila kuchichime, futhi uNkulunkulu somandla usethembisile ukuthi ngemivimbo yaKristu siyaphiliswa.
ngako saphiliswa sithi nabo Nkosi kuphila akube kubo egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sichubekele imithandazo yethu ekhasini le-15. Nkosi bonakalisa sihawu sakho kithi usiphe kwakho lokusinzisako. Nkosi bani nemusa eveni lakithi sive ngesihawu nasikhala kuwe. Bambese ngekulunga abapristi bakho dithokozise tingceku takho lotikhethile. Nkosi yenda kutsi tindlela takho tatiwe emhlabeni tive tonke tiwati emandla ekusinzisa kwakho. Baphe bantu bakho sibusiso sekuthola ludumo lwakho lwanze emhlabeni wonke. Nkulunkulu hlambulula tinhlitiyo tethu, vuselela moya wakho longcwele kithi. Sisho kanye kanye ngomthandazo wanamuhla losekhasini le-40 incwadzini yetifundvo. Nkulunkulu utembule ngeluthando, thela etinhlitiyweni tethu lolo thando lokuthandza wena, kuthi tsine sikuthandze tintweni tonke nangetulu kwako konke, kute sithwale tithembiso takho ngaJesu Kristu Nkosi yethu lophila busa nawe namoya longcwele Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sisho ke umthandazo wekuthula. Nkulunkulu lokuvela kuwe kuthula longumtsanzi wokuvumelana kwathi wena kukuphila lokuphakathe kukukhonda wena kukubusa impela. Sivekele tsine bantu bakho labathobekile kulabayimbi kithi basihlasela kuthi tsine lesethembela kuwe singesabi amandla etitha kithi nemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bese sisho kanye kanye umthandazo wasekuseni lo wesibili. Babe somandla lokhona nini na nini usiphephisile sathe sefika ekuqaleni kwalolunye lisuku, sivikele ngemandla akho namakhulu ukuthi sikhululwe koneni konke, siphephe tingotini tonke, usiqonzise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bese sigcina ngekusho kanye kanye umthandazo weAfrika. Nkulunkulu busisa iAfrika, gcina abantu bayo, hola abaholi bayo, uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bese kuthi uNkulunkulu wese lowasithandza waselasa mukelakanga lothandzekako kuye, kuNkulunkulu indvodzana lowasithandza wasikhulula etonweni tethu ngengati yakhe, kuNkulunkulu moya longcwele lothela kabandi luthando lwaNkulunkulu etinhlitiyweni tethu, kuNkulunkulu munye weliqiniso akube luthando lonke nenkhathumulo yonke ngetikhatsi tonke naphakatse. Amen. Sisho kanye kanye umsa wenkosi, umsa wenkosi yethu Jesu Kristu neluthando lwaNkulunkulu nebudlelwane bamoya longcwele akube kithi sonke kude kube nini na nini. Amen. Siyabonga ke bazalwane, iyaphela lapho inkonzo yethu yanamuhla. Sesitawuyivala ke inkonzo yethu ngekuchubeka nalo liculo lethu lelikhulu nemfica. Sithi nje bazalwane nisesebakhaya, chubekani nimthandze nimkhonde uNkulunkulu, ningayekeli tithi noma setivuliwe tinkonzo niphindze nibuye ngemandla nitomkhonda nimdumise uNkulunkulu. Indzaba yokukhonda indzaba yato tonke tinsuku, kude lisuku lolodwa lokufanele lwengce singamkhondi uNkulunkulu, simdumise simbabate silalele nelivi lakhe. Mawotonyeswe Nkosi luvuko nomnqobi, udunyiswe kuleli nakweli phezulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.